Who is the class prefect? Who is the class prefect? Sir, please, I'm the one. Yes. Cho. Assistant. Sir. Cho. T'as même le school home, mais les classes que les m'appellent nous après m'appelle coller sur l'église aussi bas. Mais les que les m'appelle coller sur l'église aussi bas quand dans les fourena DHS toi. Hein? Ma faut m'appelle te quoi? Mia aucun n'a quoi bas. Sir. Hein? Minglongolo. Englonko. Talkative. Comment quoi? Comment quoi? Na o se eke almost the whole class eke nu pode. Good. Na onya so benko no mi ngo zo po for the me e fia bere mi wu school no nya tanka no aka no bele so na onya so benko ko na ba apake ya dogole staff come room bo mi ta Gabriel Sir. Ko bo mi Felicia Sir. no fi o ni church le sika ko no ba kwa admission na o fa pe nko le popo Bodo fún mebel. Sir. Bodo fore. Enyeke. Vayobo. Agoku Johannes. Sir. Go and join them. Bot Temi Sandra. Sir. Ocholo nupo. Okyo kanisi bolo nupo. Vai na akperon. Avadiga Kingsley. Sir. Join them. Azu mi meni chole fiko eno poloba ojedo eno poloba suwa. Haya kwa nupore, don't go and join them. Yinyinekpe Amibi Emilia. Sir. Join them. Adoglo Dayogos way. Sir. Join them. Nyengwe Maxwell. Sir. Ochole nupo because nesumele eto the teacher on the next school. Join them. Echolo gona school na pada kinyaba na join them. Gajogba Cynthia. Sir. Nyabe ipe konye gajogba but still o me hair school visit pete for her. O gajogba me ndeke mele me nonya. Nyami le nuko. Join them. Ede mi nyake gbogbo jojere na jibe fulade. Benglen John. Benglen John. Sir. Join them. Akpeleko James. Papa. Join them. Minyeze Kumsin. Minyezere. Join them. Bedupo Emmanuel. Sir. Join them. Avanubo Jeflega Kumabi Israel. Sir. Amiere. Join them. Kemanyemi Emmanuela. Ekpo ke kimi afoji le topo o le nu fopo. Ekpo ke kimi he emi le topo nu po. Join them. Ya pen program le me undio. Doku Gbe Abigail. Sir. Go and join them. Edipa Godwin. Sir. Join them. Go Ployi Israela. Sir. Join them. That the mayor global class prefect the mayor global amego bete the whole class ke pon the mayor global yo me konua. Yo to le nu kwa lo. Me bete mi pera mi on mi do mi ami na mi do go le staff come room.